Kani kadai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulir I ibadahun ramdi. Kimat bakong san jong ke kubor mentah ke stem. Ansepen bam semai umur Narendra Modi kum Menteri Rang Badu keri hakasingi palai Harashtrapati Bhavan New Delhi. Ladap ajing mut ke IIM Shillong bat ke Good World Foundation ya ke Sorkar Meghalaya ban weng ya kijing khap nyak kali hanong ba Shillong. Bat an penlong ya ke workshop halor kijing penek pensa kijing tau baim ki badan hasau dong ke Nokrek Biosphere Reserve West Garo Hills mentah ke sengi hadari bokri. Ki kubor babnya. Unang yalam bah kemat kaseng BJP Narendra Modi ula pentikna ba ke Sorkar ke batamai kan pen urlong lut ya baro kijing angnut jeng kinong syong keri. Ula ongru ba ke Sorkar ke sedang trikam state bah bat an pen kanam penlek no ya kapor. Umodi ula ongru baka jingong ka baong sab ka sat sab ka vikas bat sab ka viswas ka kedaw ya kalenti sya karoi ka par jong karihi barok ka wei. Umodi ula ongru baka jingwan biang ha ka bor kala nang pen klan syusyo ika jingkit kli jong bat ka NDA kan sedang biang ika jing ya lenti jong ka. An sapen bam semai Narendra Modi kum Menteri Rang Badu batamai kari ha ka sengi palai. Presiden keri Ramnath Kovind unsa penyat ya kajing shim smai jong umodi lembat kiwe ki dekat jong kekenhuan menteri ke Sorkar Pedeng ha kajing yalang ka banlong Harashtrapati Bhavan ha kajan mi jong kasengi palai ha kapor nyau baji. Hadian kajing job dan buram ha kani ka election Lok Sabha umodi ula syajit biang banyalam ya ke Sorkar Sindrap National Democratic Alliance bat lakot ro ya uda presiden keri bantawi ke Sorkar batamai. Kekenhuan menteri bertemai hapok kejingelam Narendra Modi kan kentup ya kinong mi kemat na baro ki jelak kamtam na West Bengal bat Odisha ha ka ba ka BJP kalayok bon bhai ki jingjom. Bon ki menteri barimro kenyai ne ha kajuk kardan ha kani ke Sorkar ke bertemai. Bat menteri Rang Badu ula ong ro bak ha kani ke kenti ke Sorkar kan ya le ro kat bala ban pen urlong ki jing angnut jong ki shispa lai folklore ngot kinong syong kari bat pen long ya kari India ke bertemai. Ka Center for Development of Northeastern Region jong ka Indian Institute Management IIM Shillong bat ka Good World Foundation dangshan kaladap ban ai ka white paper lani ka jing sandur trekam sya usimbot menteri rang ba ka jelau ba preston tensong halor ka jing nangkiu jong ka jing khapnya jong ki surok kali hanong ba Shillong ka bakantop ro ka jing ajing mut kumno ban pensuk lani ban weng ya kata ka jing haba pen pa ba kita ki jing ajing mut ki balong habaro artli ki rukom ki bakloi bat ki basimpor ban penben ka Sorkar kala ong ba ki jing ale ban penduna ya ka jing khapnya kali ka sedang shwa da ka babu kendon ban pendan kam da ki kali pat ba bat kiwe ki mat bakenthop ya ka jing penhe iki surong bat ki jaka penyeng kali ha ka baya dei bat kani ka Sorkar Pedeng kan saya trilang bat ka Sorkar jella ha ka ban penduna ki jing khapnya kali ha ka nong ba. An sa penlong ya ka workshop rangkat ka jing ya peliu jing mut lang bat kinong singkam lajong ha ka ban pen janai shu ya ka jing temu na ka benta ka jing penne pensa iki jing tau ba im ki badan hasau dong ka Nokrek Biosphere Reserve West Garo Hills menta ka sengi hadari bokre ha ka lingku dap shi post nam jong ka jing penkut ru ya ka World Network of Biosphere Reserve de ha ka ni ka sengi house nam arajar khandai ba ka Nokrek Biosphere Reserve kala yo rung ha ka World Network of Biosphere Reserve ka Nokrek Biosphere Reserve ka dei ka Biosphere Reserve ka baningkong hakathan cha te lami ngi kari India hakani kathan latno na ka jilla Sikkim tang ka Nokrek Biosphere Reserve ka badan benta bat ka UNESCO's World Network of Biosphere Reserves ka Nokrek Biosphere Reserve ka long ka yeng na ka benta ki mrat klau ki bakenthop ya Himalayan black bear uslo lores ugau bat u labasa bat kalong ro ka yengi ki babun ki shri hulok ki ban ki shri ki bala ban syam tang hakari India. Kani ka khubor ka wan chapi na ka All India Radio Shillong. Ulat ka jilla Sikkim Uganga Prasad ulakhot ya presiden ka seng Sikkim Karantikari Morcha SKM bat unang yalam ka kenhuan legislative party Uprem Singh Gole bakintawi ka Sorkar batamai ha ka jilla Uprem Singh Gole unsa shim smai kum menteri rang ba batamai ka jilla Sikkim rangkat ka kenhuan menteri jong u Hapalzar Stadium ha Gangtok ha ka porsipo baji menta ka stem kinong kershan bat kinong trei jong ka seng kin saya don rangkat lang ha ka te ka jingyalang
kaseng SKM kala penrem ya kaseng SDF kabaladan hakabor hakajilla la arpusan snem menta hapo kajingelam jong upawan chamling ubalong ru menteri rangba ubalabat slemtam ya kakam hakajilla kum menteri rangba hakayeng dorbar kajilla Sikkim bakantup ya kilai pu arteli kisuki kaseng SKM kala job hakikat nyau teli kisuki bat ke SDF pat kala job tang khatsan teli Arngot kisipai ke Assam Rifles kila sya penyap bat sangut pat kila mensaw haka jingsya thambor haki subale no NSCNK hanin kesengi haka than kaput Haman District jangka jela Nagaland. Katkum katelong kubor ke balayo lum layathu bakate ke jingja kala ja haka jaka ka badan hapdeng ke tubu bat ukha haka ba laban pthe yo ubom IED haka jaka ka bajengai 100 kilometer shamingi jangka tubu haka bala dan kekenhuan kisipai jongka 48 Assam Rifles ki badang yat haka te ke jaka. Ya kita ki bamensaw lara no chaka military hospital Hajorhat Assam. Hadian kate ke jingja kisipai ke Assam Rifles marmar ki lalet ban penlong ya ke jing twet haka te ke jaka bat hadu menta kim shampat layo kem yanu ru. Umentri rangba ka Nagaland unai furio ula penram halor kate ke jingsha thombor jong kisipai Assam Rifles Usembut Menteri Rangba Kajalaru ubadai kmi ya katanat ki kampo yeng uwai peten ula penram jur ya kate ke jingja bat ula petharu iki pulit kajala bakin penlong ya ke jingwat benya bat lada lap ban pen sitam ru ya ki katkum kaan. Menteri Rangba Kajala Arunachal Pradesh Upema Khandu rengkat bat ki menteri kekenhuan Menteri Jong U kila ay ki siti inokam jongki sya ulat Kajala u Dr. BD Mishra. Ulat kejela ula pedang ya kete kejing i no kam jongki jong ukhandu lembat ki dukhat kekenhuan menteri jong u bat ula betha ya ki bakin yai peteng trekam tat hadu baladap bantau ya ke sarkar bathamai ka documentary film The Man Who Speaks Nature jong unong shna film kajela Assam udhirti man kakati kalayo eka kusnam Best Film Award haka International Nature Film Festival Godolo kabalas dang naduk arpulai tarik ujamang pat kabankut menta kasengi ha Godolo hakari Hungary. Ya kanika film The Man Who Speaks Nature ladap banpen i haki babun ki film festival. Sakawai ke film kabalas na do unong shna jingrai ubana Assam hi ubadan sha Amerika Urupam Sarma kaplim jong u kabala ai kerteng One Little Finger kalayo eka nam kum kaplim kabayo buram kabahe ha kabaya dei bat ka video bat TV content kalayo ru ikilai teli ki khusnam baya dei bat ka music direction bat social awareness ha ka annual Telly Awards pasau pau kabadang shudlong shen ha United States bat kani kaplim kala sha jit ru ha kabansha bishar hakinong bishar jong ka Dada Saheb Phalke Film Festival kabalalong hanong ba Delhi. Hashwa ban penkut ya kubor sasisian kimat bakongsan. Ansapen bam smai Narendra Modi kum Menteri Rangba adu kari hakasengi palai Harashtrapati Bhavan New Delhi. Ladap ajingmut ka IIM Shillong bat ka Good World Foundation ya ka Sarkar Meghalaya banwengi kijing ek hapnya kali hakanong ba Shillong. Bat an penlong ya ka workshop halor ka jing penne pensa ikijing tau ba ki badan hak saudong ka Nokrek Biosphere Reserve West Garo Hills menta ka sengi hadari Bokri. Katung ila poi syak bakut jong ka kubor ka bawan cepi na ka All India Radio Shillong mentang ini sok na bat ka Delhi Station na ka benta ki kubor.